Faltairn Ashley Páirc Nowlan and Tráchtaire Cluiche Ceathrú Ceannais in Peile Mionúr agus Kildare agus Kerry a Tráchtaire Míchéal in Cluiche áirithe seo. Bhí drama galore going sa chéad ceann. Cool déanaach ag gá clia agus idir aig na cosa tucha lógatí in Cluiche le Ceannais a cé a bheith dul aig lotha an Tráchtaire ceann tránóna sin íon cheist. Well, Camitsúil chun caing ar na fórna agus tasóidir dúis le champagne na mún Kerry agus gá ahrú dénta ón bhuair na bhuaig craobh na múna gona chorcaí seachtainúnaí ar réir. James Hoare ón dagan hosnóg sa Cúldómh agus Líonlainn chúl láidir ó sa cór le David Mulvihill, Ben Murphy agus Isaac Brosnan. Páirc Moynihan Ciall O'Shea agus Craobh Evans lína lechúil. Evan Peile a tamar chaptéin ag bhfuair hocht Lár Páirc agus an tahrú dént an son taobh leis. Páháil secaf ibre a fethe a Tráchtaire in onad Daniel Kirby. Ahrúile dénta Kerry Lín lethasach le Paddy Fitzgerald is stigan onad Dara O'Keefe, taobh le Thomas Kennedy go Sean O'Queen agus an lína lántasach ag Kerry tá siad contúirteach na léin ceist tosad an scothí Dara Hogan, Oisín Healy agus Paddy Lane. Fuair an Kildare agus gá ahrú déanaach dénta comá ag an manastóir sin na Niall Cronin. Cail mór hosnóg sa cúl agus ó sa chóramach Liam Kelly, Colin Moore agus Rory Lawler. Alex Tilley, James Donnelly agus an chéad ahrú dénta sa lína lechúil le ibre fithedó Liam O'Connor is stigan onad Michael Chambers. Ahrúile dénta Lár Páirc le Paulo D a trí is stigan onad Donnacha Kinch agus imróg Paulo D taobh le Rob Murray a Lár Páirc a Kildare. Tá tosa maithe fémartá feice go mór Drisleáin ag Kildare freisin, bí a fear tránóna ar le héadí Taig Donlan, Joey Cunningham a tamar chó-captéin na fórna agus an chó-captéin eile an fear contúirteach ar imime Carnóig a lántosaí Kildare Evan Peile. Se an dá ar na mothar barcanis le Tamalín agus iad ag olahúd an Cluiche Ceathrú Ceannais sa áitins na Bouty le Ceannais sin an dúis atá andas na bútóirí agus sin beag na golamh. I Páirc Nowlan an réiteoir Chris Maguire fear an chlár ach ribh sin arán na bhíon Páirc Nowlan. Gachard Oliver Páirc Nowlan an Tráchtaire Cluiche Ceathrú Ceannais an sod tránóna agus mátá an Cluiche leachomás a bhíon chéad ceann bhil beidh Cluiche maithe goingan sa mardúirt mé fear chunta an chlár ó Wolf Jones na Siúninge Chris Maguire atá mar réiteoir don Cluiche agus leabhar sé leis na captéin Riven Cluiche agus thug sé cóirla a leasa dóibh a cinnta Cluiche bhíúg ó thaobh choirmíocht agus Spórt agus mar sin agus tá cinnta go méid an dá ar na dolamach an Cluiche Spórtúil tangamhah a thabhairt an sáteach nó na slua beag go maith nó riire so go mar dúirt mé níos túisce seaachgé ticéad na mar sin a bhí díalta a réir den dá Cluiche Ceathrú Ceannais sa ach an dtína tháinig don chéad ceann well fuair lucha cuid anna Cluiche agus tá ag sú leis an rud céine in san Tráchtaire Cluiche Ceathrú Ceannais. Dar nó Kerry a Tráchtaire mar churtha na mún bhúidir ar chorcaigh dó de gon an áda héinteag agus Kildare well tris spánas má gon na mís a Cluiche le Ceannais Kildare dó hocht gon an áda nai ag gon an clia ag Cluiche Ceannais an chuig a Bortlíise le déanaí. Na honna da Tuirce Tráchtaire híos fuinge agus nuair bheisiad beag an réiteoir Chris Maguire ábalt an fellicha have an áda agus ríist Mohammed Cormac deire seasca beag an breise tastáil chun na fórna óga seo scarún Tony Chéile. An gahaisteach sellh glán ag Kerry beis ag súla túsmach chuir le cuasaí an sa tránóna ag an bhar contúirteach sin é Paddy Lane i brab na súla le héad de scór. Does ein second, Harran Trasnánig Paddy Lane. Fear áistín de stack. Sin céad cúlíonn de Kerry. Réiteoir Tuirce Dulaisteach chun leabhart le Burtonson agus iad
Go mar scáil in Míchéal chorla chortha agus tá súil go méid deir leis. Sár goháil an son ag Kerry agus í tosna go má ní léon ceis fé. Ceann son, well, dúlgus Peile sin na gháil agus aróg leis go deire fé bhrú an son agus mar choúta tá James Donnelly. Peile leis go thóg an ceann sod seoir isteach ach ag go deire bhí niling ró chéir agus an chéad ceann trónón ar fóríl ag Kerry. Sure, Kerry, there no Wayne Quillen. Strictly immer grave na blina shagadisha gugamoon. Si head vouta Kildare gwyn a churki, do you not a cardig and son. We may in some Cushla no here nor vi bua on ace with a joke and a limony. He knock router of us head for no and clevuder gaheska agus and son crave na moon gwyn a churki reached. Deshale Kerry and count son Agoshin Healy. Actually love and cool bar Cahalmore. Agus deise go siúd Kildare chur ar an ansaí agus idir glóric a géad chúlín an sa tróna. Rory Lawler. Good Sean Murphy, no Shannon Murphy. Mission counts of Peile James Donnelly. Rory Lawler reached Kalishan son fecking and Tour. Farin Clórig runnig kick séir ar Kildare an taobh sut an farc roundathe go fada le Paulo D. Hosting dar nó dénach in anad Donncha Kinch. Ceathrú dénach eile sin Liam O'Connor stigan anad Michael Chambers. Liam Kelly-nish. Evan Peile, co-captain on the Fellador Gajoa Shahe. The Rob Murray. Canton Idir Verto Kerry agus Farwan Kildare again Dara Irene le Ty Donlan Chaka Shaka Rivision Vicali Shveka again Raytor agus Tarshin chance the Kildare agus Ty Donlan con Neil Fogashe Aiden Fain Hulbarde Kildare in a Cahalmore was na Sar Shelig agus Aryan Fornanish Faughter kicking the Martian agus na Coolbari agus Shin Gano Cahalmore than Kate Can saw Tróna. Lohan a cuihe Peter le Kerry si céad lechan so. Chainnigh mó chas na Páirc isteach san na bhfuil mídna ach ní chuir isteach na amach mórán ar chuirsaí in áíre. Is Cahalmore deis na fórna Harter có scór áirithe go maith agus Aaron chas ná an Coolbara. Fórna chorm den chéad bouta. Kick amach an son ag Kerry agus well good a her nash a Kildare agus good a her nash a reach a Kerry. Evan Peile na captain na fórna dar nó an Maile Dove ní áit únta cláidir ó héh Peile bheachan in áíre a níos mó héh cuasaí maníocht beidir an na Fellador se head deis ag Peile ar an tairn na cúlín á go halíonanta Haran Chasnán go sé héna cúga gluthe ceannis na mún Gonna churcaí tá gá chúlín lua chaimsin tá Kerry gafa an tosa go ríist. Goháil den chéad scohan son ag Kildare agus ag Liam O'Connor. Cosint an a bhain son ag Kerry, febrú atá siad ach Raitor scuile leis an immert amach hagan siad tre páháilt ó imimetig lis túhal. Is Lord Parkinson to Evan Peile. Bach is siar atá siad ar nó. Gí páháilt ríist. Raitor tuairt buntáistin son ach ag go deire seileamh cumát ag Kerry ní bheith éon kick séir ach leanann siad ló. Tá Caharan son go bhfuir dul siar chuatha. Gí páháilt ríist. Is Cill ó sé ó Kyle Cumín.
Lús agus ach líochta Kerry túsna himar ag clúd a cuid mhór bhad de farcí Nowlan. Bertownig fanachtan fast ag an deire. Ar in le Paddy Fitzgerald Dave aige in a lábha nis Oisín Healy. Cosint an a bhaithe dhéanamh ag Kildare agus Kerry brúta níos si ón gúla ríist. Burton hisfuil sé sin dleachach. Well, an réiteoir scuile leis ag an deire. Smachtathe agus Ceannais. Kildare agus amach tre Colmóran. Rory Lawler. Co-captain Joey Cunningham. Nis Liam O'Connor. Réiteoir tuairt buntáiste dó. Níos an goléon fantáiste mór an fuit an son. Aige, an lámh ar síos ríist ag an réiteoir. Agus Ceannais go dtí Rory Lawler ríist. Kildare glóric oscailt éigean, bearn éigean son. Better go bhfuil ru éigean Evan Peile son an co-captain. Tá Ceannais inis ag Taig Donlan. Deis ag Donlan ach an count son is ach dtí lámh a cúlbáire Kerry sinna James Hoare ón Dangan. Agus glanta ríist. Éagsúil go maith agus saimúil go maith fécant captain Kerry is Evan Peile agus co-captain Kildare is Evan Peile chomá. Ní minic a Harlín sé sin. Réan cuma, Sullivan son ag Páháil ríist. Lús an Cluiche seo beidir gan a bheith chumá sa bhíon chéad ceann a bhí going níos tlúisce. Ach an dá ar an fós ag fáil cóirí sóirt i chéile i Páirc Nowlan. Nis Ben Murphy. Scuilte seachan son ag Evan Peile. Cosint an a bhaithe dhéanamh an son áfach ag Alex Tilley. Ó bhá núd agus deis ag Kildare teachtamach a ríist. Ag Curty Harry Redmond. Smacht ag Harry Redmond ach ag deire titan an fel uig ag fad na talún. Ach ag deire an cosantóir chun tosaigh a sigan son. Kerry tre Páirc Moynihan. Is Ben Murphy chum an áistí the stack. Long cooling na fórna a brúchan caing. Past the uig gottín far contour tuck Sinead Paddy Lane. Can count on near Gary Owen and Turling Sticken son better will chance and son ag Oisín Healy. Ach ag Dara. Coolbára Colmór den of Dohan. Agus an counts on Glanta. To Kildare. Fallen on score Marvy. Dohan ag a hain. Taig Donlan. Rowner Clay agus Riesh. Ross Treed and Lauren ag Rob Murray. Sin Clehanty Joey Cunningham. Cainnigh Fiaro Kildare. Corcosantori Kerry Ceathrú Cashi Tráchtaire Anish Goody Colmóran. Ilin Gergamahanis. Cluiche Feke and Réiteoir. Vi sé tartan fantáiste a couple about ag an deire sásta an kick séir runna Kildare. Agus chance na fór na hart co-scored and turn about a Trónóna. Tugus sin ceansa ó na lábha agus deis mar derm na fór na hart co-score. Sean Kenson, Haran spotted of Coolin Mahanson and Kildare. Vider Feinach and Cluiche Gaelton son and Kerry. Agus Egandera and Kenso. Chorha Gahefugdach. Haran Trasnon, Egg Joey Cunningham. Kerry and Ish Tre Paddy Fitzgerald. Oisín Healy. Ishtar Hogan. Loose. Kintas of Hurricane in Lankesh. Kasha Dulchirov. Karen son of Paddy Fitzgerald. Bert Cosentor and Akalesh. Came in as some resh. Darren Réiteoir Chris Maguire. Kildare sauce that Murray Hasna Cosentori Soust and Namsi Shin. Second Dara. Buntoshta. Kick Sarah Machako.
So good Harnash Kerry, Shakung Evan Peile. Dírich Shees, Trían Lauren, Councor Shees and Fell Kyle Downick Shenson. Agus Míchéal, hí oscailtí os a chabhar amach ag an deire, Kildare Titim Shear, Shelf, a gcónaí ag Kerry agus ag Paddy Lane, tá sé Ceathrú, ar bheoch Edfell and pass tug amach an son, the Ben Murphy. Rís Brew an a bhahan son ó Chosantóirí Kildare. Paddy Fitzgerald a ríist. Harnash Ben Murphy. Rocha dhéanamh stigan son ag Sean O'Queen. On Gaeltacht ach ag a deire. Seans ag Tomás Kennedy and Council go hard. Ach, Haven an lámh a clé an Tarnacown. Her stray Kerry agus beagnach does in nómad caite agus clé in áirí gan a bheith ar Mullabert go dtí seo. Dá éireann beidir beánaí nervhíseach. Clé mórdómh ar nó. Cathal mór ríist. Tá buileann san fuite ach ag a deire. Réitear Dúrich Sostan kicks éire hart agus beidir go méid nóta. No, tá sé sásta. Dúrich kicks éire hart. Agus focail a bheith na Cluiche ag le Taig Donlan. Kerry a teacht. Evan Peile. Lurg din a leistigh. Oh, drach fasan son nó Peile a ríist. Count on a reach to dull air for real. She can directly in a stray Kerry. Vacant he's woman's son and Bannister William Quillen and Neil. Tomorrow host er I click here at the son. Agus son er Davelle Bannister Kildare and Niall Cronin. Ruhr Mahayan of a Colin Moran. Oh, and a crossing her fad on Sonny Kerry. Tomás Kennedy. Shot came in as a mesh focus on Nick and Ciannigh agus reached on a Vrú a teacht in Áire ó Kildare. Hashtag Dundon. Paulo D. Oh, and passion Meha her stray agus Kerry contostic and fell. Oisín Healy in it. Could he Paddy Lane? Sathairn going her straight and counts on Dírich Shakti Lava Dara Hogan, Deshig Hogan and counts on go hard. Akarish na boota she score all it. Focus Amalia Kerry Kanginish her straight up. Spórt is stig ag Evan Donnelly. Oh, and counts on Roada do. Agus Deshig David Mulvihill. A value agus a glana do Kerry. Oisín Healy le pass can pass well. Arogloé chamad Dírich Leishig and Lena Harnash Gaderdi Paddy Fitzgerald Oscailtí Osa Chauer Machanish Paddy Fitzgerald Deshig Kerry a Cur Harnash Contosig Ah Sor Coolin and Soniga Har Quishlan and Greera Fitzgerald again Shakulin Ma Kerry Gaffa Harnash Coolin Contosig. Colin Moran. I give him Peile tacting Taves Sutton Fork. And it's all Paulo D. She's sending Murphy. Kintonish and Cossin Tata Yennevic Kerry. Oh, and Canton Haran Lena. Shat. Kamald Kildare. And Addis Grafeder own cool. Agus Bruin son, agus Botúnagus and Count son Haran Lena. Sheer Hein Pa Walsh.
agus Cill inis le tosnú I Kerry. On pass sin go bocht. Imeach Deireachtaí láha Evan Peile seansca siúd Cúlaín an counts on a Kildare. Sá bháilte James Hoare. Nílan chuntúir glanta a rian le Kerry a bheith an tosaigh den fel. Ach inse go maith hín counts on Dulaseach go contúirteach ach déanta go maith an cool bar James Hoare. On dangan dar nu. Agus mach of le Paddy Fitzgerald a ríist. Is lús an clé in áíir gan bheith úntach de clé Ceathrú Canis na Héireann ach am a róhan fóstal dólaigh an dá ar an Kerry inis. Walsh, Thomas Kennedy, Ben Murphy. Spórt cosintúir stigáin ach aríonn leis an tosaí sin Dara Hogan is sin a gáilt ach an tamsa Cluiche ar an réiteoir agus be Kicks ag Kerry agus deis an buntáiste agus an farspáir sin na bhéadú. Sé Peile Hogan counta Gá Chúlaín ón Immert gotí seo ag Farrowstein de stack agus deis inis ar an tríú ceanna go héin. Son gan éon darúd Harran Trasnáin ag Peile. Tríú ceanna go siúd agus dúbal scóranna. Rís Berto Kerry an. Fad na talún a héin an pass ach aríonn lotha sellbh chamad a gcónaí Berto Kildare trid an réiteoir tuairt an Kicks ar Kildare. As Evan Peile hógaigh. Ríist. Is sin déanta cúpla pass bocht agus sellbh tucha uatha glán an son Slaunín Harry Redmond an son agus tá sé rinne gan dína san go bhfuil beidir gortú a chorasta mar hit sé an son leannig sé go mí compórdaach an son ní ar bhéon tan bhála gaingí leis ach go dtíreach is an beidir rútín nuair déigent ach go déigent cast an son agus Cluiche ag testáil ó Harry Redmond ach ag feictúach Ceathrú ag dó och no me diaga le cata in chluthe mar dúirt me nach bhfuil Harmala Berta go fóil agus tucha me Kerry sásta tá siad níos fearr ach ceir iirecht ar stréis an taobh beidir churtha Pórt éigent ar bhain cuileann ach beiste iarraigh cinnte níos mó deisina scóráil le harta Thomas Kennedy agus Oisín Healy agus Dara Hogan mar sin treoir a bhí anna lárnach ar fad in san bua gluthe ceannis na múna an teachtain Secata agus iad lán ábalta. Kerry sin about one eile. Ar nó na cluiche Ceathrú Canis eile do le raid níos déanaí I Páirc Sheán gur Dramarúis. Dúidir agus gaillimh agus muoinechán. Súlar fáidir an gceann áthirtá Kerry agus Kildare. Siarhain Kerry inis dí Páirc Moynihan. Brilliant Cluiche on a Darren Réiteoir. Is Thomas Kennedy. Peile na rís trí Cúlaín aige. Gá ceann ó Immert agus Kicks ar amach go dótha aige gotí seo tráchnúna. Cílan ó sé gotí Peile. Ag gar tríd féit bhfuil éon bhearn an son. Tá sé tu go raig go le Ben Murphy an lán Cúlaí teach chun tosaigh. Ní hen bha nor hen iirecht mar sin ar stré. Cúig ceangan is ar stré Kerry. Is fé nómadíra cata. Páirc Nowlan, Páirc atá sena Cleachtar cuasaí Peile le seachtaí beaganús ar nó Seinsearátha Clia agus Kildare an teachtain Secata. Praban Líród an son, gan bheith gainge go fóil. Ceann leafioch an talamh hín mise a bheith an deire an réiteoir ágrah Cluiche déantar Colmóran agus an Kicks ar tóca go mar seachtaí Harry Redmond. Duchirtaíon áirí Kildare brú Harran lína 15 Kerry seasamh go láidir an seantain James Donnelly. Dí Rob Murray.
David so tá Ceannais Murphy aige. Nis Evan Donnelly. Aine gur féidir seans a Hartar Coolín sin an ceist. Ar nastí Evan Peile. Agus tá Kildare ar nastí an spot céin na hosig an Cluiche. Colm Moran. Beidir go oscail taken an son. Tá oscail tá deis an soig. Kildare! Oh, sore cool like Harry Redmond. Doscail sé sin. Os a chóir amach ní raibh cosantóir Kerry le feiscint agus íse le isteach san anga cé Harry Redmond agus tá Kildare gafa Coolín chun tosaigh. Hanna sé sin a gcuine rucht na himmartha in áiríre mar bhí Kerry in uachtar be ceirceamach níos mó scór a coth in áiríre ach oscailtí an son Chainnigh Redmond go raibh spás os a cór agus cool únta go a Kildare. Nisir Dave Vela. Fragra ag Kerry agus an ceann sodden. Cairn Trasnánig Peile. Ceathrú Coolín aige. Sin cochran tríomh ar fáil go dtí seo tránóna. Beg Spórt go cintear Kerry mar a choscail tosathe Kildare súsan sonní don Cluiche Dernach agus spás chomór. How deis éasca dómh an cúlaí aimsú. Leis tar sé sin misneach dómh Shelvan sonnig taig Nowlan. Ar astí Joey Cunningham. Calíisian son réitir sása lígan an immertal a raig. Lígan deir dúirt sé teangáil leis an beile a talamh. Kicks there over Kerry. No, idir tá sé chuna chafaiste. Seach númad fágus chéad le. For na corran bout one ellen. Cancel foot a go hauling. Hey Kildare Irene low and pass the cormac. Oh, Shelf took a row. Ace go Hanson. Agus Kerry in a chaka mar. Aaron for Hounsey, loose on to Nualláin, Shakung Tomas Kennedy, past Clishtig and Canada, Shakavada le Paddy Lane, Lane, a Girige Hirstach, Agus Dent agus Nasta, Gadi Dara Hogan, Glushik Mansa, Deshe Kerry Hogan, Ishtach Haran Chasnon, Anna Glushik and Son, Coimerton Scott, Paddy Lane Ishtach, Gadi Dara Hogan, Agus Far Valia and Willing Kushlan Namanga, Kerry Coolín Contosig reached. Evan Donnelly. Fannacht a couple of in the tacht and pass the Howard to Kildare. Colm Moran. Harry Redmond and Farry Yamshkin Cool and Fiarna Conniche. Dochreta. Evan Peile co-captain of Fornish. Agus Makadish Ceannais Murphy. Kildare sauce the Vefine. They can shoot Wilshid Gomor in Sanomiacht and so. Agus go bhfuil na himmarthirí atá ábhailt an cluiche seo Hartló. James Donnelly. Glín Cleon, Rob Murray inish ar an Násnarí. Dulchan ceang inish a dhéanamh ag Kildare seachún Rob Murray reached. Pass a bridge, Duchan son of Dacherty, egg Paulo D. A. Hamadagus, Irene Kerry and Count on a Clana, Shahungamak Evan Peile. She stop and son, come jacket there and red tour. He's been kicks there, egg Kerry. Tarrington son, Neil there and red tour, Kerry Gay Heim shoot top Paddy Lane, or Holuder and son Talim Kelly, Anna Hahagus, Anna Hivland Athra, Shelvan Sonic Paddy Lane, Dead of a Stacher and Coolach, egg and Derrit, Dohan Jane, Cosantori, Kildare. Titim Shiri Carú tá Joey Cunningham. Agus Kildare teachtamach an Cluiche agus an ansaí sin briste sús cuma in áiríre Kildare. Ceannóid na mar sin fácha in san chéad le gan atra ach éon Coolín amháin. Liam O'Connor.
So go make Kerry sauce trition Míchéal dragger she'd Lórach agus gá Chúlín Marrig Paddy Lane agus Dara Hogan. Chintín go bhfuil si tarnáis in Uachtar an so. Rory Lawler. Evan Peile is sig fécinn Kerry díd na rána. Nis Evan Peile. Calíise Duran Réitor agus Taig Donlan ar chun talún agus cílíonn sé sin go méid kick sé eile ag Kildare agus deis na fór na Tráchtaire co-score uair amháin eile. Nis Joey Cunningham Hogan Council. Chúlín amháin ó kick sé go dtí seo ige. Council. Well tá leona cuithe beidir an aig sin an tain bhí fantáiste bheoch ige. Ach seans na fór na Tráchtaire co-score ríist. Díra Karen spotted of Joey Cunningham. It's Kildare Brahir Gakinta. Go Chúlín is get Tróna. Kickamach Kerry getting Taves Sudden Fork agus Aunig Fanacht on Lon Cooley Ben Murphy. It's Bralish Chachan Tossig. Murphy reached. Dara Hogan. Oga Cluiche Shakti Paddy Lane can pass. Begoni number cut Neil smacht go hauling an sin ag Paddy Lane ag Queen of her cool ag Sween of her coolie Míchéal ag a Dara oh Míchéal son den hula honig she oh Kinta fuishe sin de Kildare vi shansúnt gon son ag Kerry ach Míchéal or agus an count son glanta. Sarah Dara of over Kildare. Go no more agus 10 second no margin focus Ceannais. Paulo D dul sheer couple came. Tal dogus in cansa. Now we're faking about Neil Ceathrú doesn't for in Uachtar vi trave she for lavish again da Irinach is Dachar again stad shot Kate on East Fiar for no Corum Kerry voucher fads Héla agus Dachary the Scaroon Rob Morinish Liam O'Connor Tarfian Colleen, Erith O'Connor, okay, Gadara, Forilin, Kate Count Gadine, Tommy her stray, Gatishas Clehe ag Kildare. Mishing in Neracht, a nomad own mission so Páirc Nowlan. Garrod Evans, Ceathrú and son, reached. Ommerchach ó Kildare agus an kicks here ag Kerry. Tomás Kennedy. Farrell Lauder spás in ish. Osa Chauramach agus $8 ruher. Tomás Kennedy fós dul. Tar sé fé Cúlín é hénach ag Dara. Lag irte sin a seachtaí láva Cúlbar Kildare Cathal Mór. Agus in áir fi sé ábalta dul níos fuideach. Leis an gaun son ach níoríonn sé agus deise Kildare teachtam macaríis nómad amháin dam cútah gorta tá fógrathe ag dearna cé lehananta congrat an lína tá sé sin hí me gur sé haar an lína níla Duran Réitor scuilann sé leis an imir fear Kerry sínta tréist an fell a bheith mehan son bhí Evan Peile sínta an captain agus jo sé kickséir ó ná a hurling an fell agus tá méid fécinn síos an son ar bhanistóir na fór na Wayne Quillinan agus tá sé árá leis nimmerthirí a gceange chamad Díú ar an tasca hála déanamh agus an plán a leanúnt. Dús a bheith cinnte go bhfuil plán má curtha gríoch an teachadín stad seo an Cúlbáire. Sinna James Hoare ón daingan a teachta níos chun an Council Hogan dar nó for Cathal Mór ó Kildare kick sé ar dóibh agus Cúlín níos túisce agus an isis. James Hoare agus seansca siúd Kerry a chur contosig ribh le haum.
Séad na Cluiche leis. Orda Gama ag an cúlbára Díra Caran Spotadov. Masha Coolín ag an Vertitas a Cool ag Kildare agus ag Kerry. James Hoare leis an ceann son. Agus sinné é an adóg Lahama Sétan son ag an réitor Chris Maguire. Cluiche íslo héh scórála agus ináir Dachrará chétán uachtar an cúlsin treis nómad agus fithe Kildare ó Harry Redmond. Glúiseacht anna bha oscailtaí únta gósa chóir. Chuir sé Kildare chun tosa chéine dóla ná de ceathrach Dragar Kerry, Cúlainn na maithe ó Paddy Lane, Joey Cunningham agus James Hoare. For Dara Hogan ceann má freisin agus cílíonn sé sin ag an rise. Páirc Nualláin nach bhfuil idir na fórna ach an bhearna is lú. Kerry dul seachtí sa seomraí festas chun tosaigh náda seacht ag Kerry, héanana trí ag Kildare púg faintí an chéad lethe teacht agus action ile an tarna lechan son. Philidor se het desin is ag Paddy Lane ar an tarna Coolín á go halíonanta Haran Chasnáin. Go sé héna cúga oscailtaí os a chabharmachchan is Paddy Fitzgerald deisiige Kerry a chur hanas chun tosaigh sár Coolín an son aige. Tar Cuisleán an gríire. Beidir go bhfuil oscailtaí an son. Tá oscailtá deisian ag Kildare sár cool ag Harry Redmond. Doscail. Na siúr dé bheile. Fragra ag Kerry agus an ceann son. Agus déint agus nasta go dtí Dara Hogan glúiseacht mahansa deis ag Kerry Hogan isteach Haran Chasnáin anna glúiseacht an son Cormerton
So Páirc Nowlan ach an bhearna is lú. Seacht gúlína Kerry, héana trí atá Kildare agus an dúis. Well, dúis an a bhór, odds na bouty lechana sile éireann, sinna bheith ag an bhuireann a bhuaigh agus a haird na cosalóns ó Tránóna. Mohammed Cormac Dara Shaskad ar nó beag an breise going. Ach ag féchand ar chórsaí, well, bheith cappa go mimist anna chungrach do chuidvad an tarna le mar bhí mar sa chéad le. An cool cinúnach sin ag Harry Redmond treis nómad is fethe de Kildare ach Jagger Kerry go mat. 3 scór Drisleáin, Peile, Dara Hogan agus James Hoare. Agus a ganna ceanháin Joey Cunningham de Kildare. Cílíonn sé sin go bhfuil an bhearna is lú idir na fórna agus fearna sioninge ó chuman Wolf Tones, Chris Maguire ó chunta an clár treis an fellach half an hour agus Shellah Glan Búit an son ag Kerry. Craobh Líród bhór Rob Murray. He's fún an son, Peile ag Harry Redmond, far an chúl. Alex Tillionis, Ashley Lawler. Chéad dúnmad eile an a háchtad an dá éireann. Senan Murphy. Ar Lár Páirc amach a Rob Murray, ingalúntaach sa bhar chéine. Ar Ashley Murray pass sin roáda áfach. Dianta cúplóir ag Kildare le lein an clethe. Berto Kerry ag an deire fágtar fé Pádraig Moynihan agus Farón Rád fór ar announcí Nash go deirgad Paddy Fitzgerald Bert an Acle Fitzgerald caiise dul amachchatí David Mulvihan ón Tarbert ag a deire tá Kerry a déanamh dul chun ceang sé Pádraig Moynihan a ríiste sin sa an count on go bocht ach ag an deire an réitor rá go raibh tarringt siar beidir an son is tólam ach tá kicks here ag Kerry ar aon chuma agus becercaimach sé sin éas go maith Peile agus an buntáiste ag Kerry a hína amachchatí gá chúlín. A rím den éigen tíos fú mar tógan kicks here tú héin ar réitor. Well ní gá tá sé tócan son ag Peile an cúgu chúlín ag léin agus an chéad ceans tarna le agus Bjarna Kerry made him achty gá chúlín. Sár goháil an son ag Kerry. Pádraig Moynihan a ríiste teachta seach san immert. Tús an dair lethe. Leistín cúlbáir a ríis na Cathal Mór. Is na sár sélig, cúlín maith a kicks ar agus i chéad le. Ar nó Craobh tucha leotha gátha clia, bhúidir an tarna blianastig i chéile gona Kildare. Dó a hocht gona nád a naia cricn sé Cluiche. Agus comórtas úr nua é seo. Bach chun ceann an son ag an réitor. Harry Redmond a ríist. Peile Ceannais Faro Kildare, James Donnelly, Carrick Tastal, Berto Kerry Nakla, Sharin Leshan Passahard, ag a Derek, a D, Paulo D, agus Deisinis ag Kildare Oscailtí tá Shanson son ag ó D, Haran Chasnán, Anna Coolín, Dígra Savarcéine, bhí sé fáinach, ríist fuair sé bearna, Díreach tríd an son, Coolín ag Paulo D. Sin a bhábhar Kildare ríist. Rory Lawler chud bhd an fel feice aige Tránóna. Le héad a fast seach le Evan Donnelly. Kerry ag chuid ar nas níaró ag glótha. Harry Redmond inis. Bert leistigh mar rogha. Lámh an orda ach ní gá an count an orda san éir ag Joey Cunningham. Sár Coolín! Scór an clethe ag Joey Cunningham. An orda san éir ach hirling ag a deire Haran Chasnán. An tríú Coolín in isige agus tá míad corm don cúg abouta.
Cluiche dúiseacht begánaí. Peile febhrúan son. Love mór haimpel ag fósadal. Léin go halíonanta Harran Trasnáin. Skillúntaach sa bhar seo. Strach agus tarring agus go héanrad. Ag an deir Harran Trasnáin. Onadí is a Tráchtaire Iarn Kerry. Iver a fithe hain. Aaron Kennelly agus ag fágan na Páirce. Antá iver a 10 stolam se. Iver dóiag se, iver dóiag. Seán ó Queen ó chuman na Gaeltachta. Meid an Páirc. Ronan Carroll go down via tacht isteach iver fithe dó botún Denton on a dirt sheet. Kerry ein coolí na bháin chun tosig a bhaíochas an Ciachtar nach son. Peile seachún a ríiste an tonadí há díreach take isteach. Peile a ríist. Peile mar a bhí sé. Sir Cúlaigh Peile! Dríocht! Dríocht amachchas amach ag Peile. Héine sé in isige, scór cinúnach agus ceithre cúlín in Ceathrú. Le héad de skill agus dríocht agus tá fear Kildare in is an Mhail comá. Iver dó carta buí ag Liam Kelly. A cadé mar Cúlaigh Peile. Is ceithre cúlín an bhearna is mú atá treis bheith ó hús an cluiche atra agus Kerry tachtam isteach a ríist léin céile. Fear áistín de stack rás an down dómh tránóna seileadh ag Ben Murphy. Murphy an count chuir síos ag leir cúlín é hain an count sa Harran spot a dómh agus tá rihan rás in is le Kerry le cúg nóman an ús. Cumart an lína. Trúr ó Kildare ann, bec an kick taobh lína chothrain cuma. Cúlín in isidir na fórna. Kerry fiabsa go cinnte ón mrise. Nis Kildare ag an díanamh go ní a Harran International instant cluiche spás ó sa córan ag Rob Murray. Fósadal, lábhar an drim, scuill an réitóir leis. Count on Murray and Ordis and Eric Turling Sacarno can contour chuck. He'll contour glanta. Okay, Dere. Don't Immerhorio, Hirian, Quillan, or Shade Tinaka. Oh, Tagan Shishin. To Grim, Immerhor, Kildare, Akas Kama. Immerhori some resh, a Kerry, Agas Picarca Chukadishimach. Ace Kukamala Shigounds Ben Murphy reached. Cluiche níos fearr Hurley Céile Kerry. And catch. Ní raibh David Mulvey ag sú leis ag dionse go maithe ag Shelvan is ag Paddy Fitzgerald. Fitzgerald amach Dean Cleahan. Deshanson ag Dara Hogan. Seach fadal Thomas Kennedy agus tá Kerry glan in Oachtar. Fear Kerry ní rathela le scór maithela. Sé cúlín in is atra. Cluiche tastal cuma uig agus réitor dúrcha dul seach an chinú go bhfuil Thomas Kennedy Carcolor féicear sin ó thaobh scórála ón mrise hain cethir aimsethe ag Kerry ganach gá chúlín ag Kildare agus buntáiste go cinnte go stáid seo ag maintar na ríochta. Thomas Kennedy Carcolor. Look at Ishka tóg her board. Agus by kick amach reached a Calmore. Dóhan am ag Kildare ach in áíre scór na go tastal.
Dúr go ní a hocrú tris an méid atá géal isteach le cúpla nómad an nús. Bheith an brúan son ó Kerry. Darren kicks air of over Kildare. Cluiche tastáil ó Paddy Fitzgerald. Ach an cool sin ag Paddy Lane. Go hallíonnta isteach san angach. Sin in difríocht an áíar an tátránóna, héana sé aimse aige. Duine Cluiche fí féit tá cinnte níos déanaí am líana ach na blianta róing amach freisin. Dar nóir ag fictar cuasaí ile éireann well níl an Craobh búta ach sé bhát a díag ag Kerry sin iad na maistrí ag leibhéal na Mionúr ag níl sé búta gábhail agus a hochtaig. Corcaig ein bhát a díag ach clia ein bhát a díag agus níl Craobh Mionúr pellan héir an búta a riamh ag Kildare. Iam riidir sa Craobh néad ag 7-3 na Kildare. Gan a bheith búta riamh acu. Nis deisir scór an count an ibristeach ag Joey Cunningham. Ceathrú cúlín ag Cunningham tránóna. Hastig sé sin uatha. Ríiste sin bútéit go maith Rory Lawler. Rudnach me Kerry ag Gían of Anish ná ligan do Kildare Tráchtaire na. Shelvan son ag Evan Donnelly. Oscailtí an son on pass Durin fidir ag Gíriga chuirsteachtaí Harry Redmond. Is sin fuair an cúil sa chéad leach ach ag an deire cosint golóir á dhéanamh ag Kerry agus chans go teacht amach. Boutáin eile á song sa drám fuit an son ag Isaac Brosnan os na Jazzúnig tá sé sínt an son an immer te Glenún Taraig. Well, they're not again fantastic Sunday Kerry agus tá maintir Kerry gan a bheith sásta le sin tagam leotha. Seachúin Kildare. Shelvan ag Evan Peile. Harbra. Seachs Lawrence on agus Senan Murphy ann chun é a bhailiú agus tá kicks air gnótha ag siúdanis agus siar go le James Donnelly. Does é nómad catas tarna tréimh se cúlín mar áras spar ag Kerry agus stad seo. Dóhan am ag Kildare Tráchtaire na Colm Moran. Taobh Howl. James Donnelly inish. Evan Peile. Paulo D. Rob Murray inish. The Lord Cluiche a Evan son on count so well better gonna broach Shamaka Gadera. The Rory Lawler agus Denon. Fécan made Saul an ála chaisií of agus gan mór an dul chun caing in our ear dénta. One pass sin fur isteachtaí lámha Liam O'Connor. Machtín Clíhán an son ag O'Connor. Tarrington and Yanzi an son gan éon ceist. Agus kicks air ag Kildare. Nis anadí le Tráchtaire ar an Kildare sinna iver fithe hain. Agus sinna Jack McCabe. Nís an gúlan benacht go thomláin tucha ag an réitóir tá bhfuil tá ahrú le bheith dénta chuma ag Kerry so iver fithe trí in anad 30 sinna Stephen Gannon istigh an anad Dara Hogan agus tá iver 70 Dara O'Keefe ó Bhaidheán le teachtasteach in anad Oisín Healy ar Iarn Kerry agus an son ar Dave eile ag Kildare iver fithe hain Jack McCabe le teachtasteach agus eisna teachtasteach in anad Liam O'Connor. Má se na hara á dhéanamh ag an dó haimhan sa tránóna agus tugann siad inis beag na 4 uair isteach Sathairn an tréimhse gá le cosa uair. Just go bhfuil Oisín Healy ar lechos agus é teachtasteach an son agus deis tugadh immerthirí nua inis. An kicks air Kildare tá siad chun é ágand féin bhar tá dúrach teachtasteach Jack McCabe.
Agus, well, seo fáilte stachadí Páirc Nowlan, seo chuúd kicks atá dachar, atá an líne an daobhlína ceall leis, iling Annie Géir agus seo a chéad kick den cluiche. Tráchtaire nar. Jack McCabe de Kildare, áirde go maithaige, ach trasna chúl agus Clay, níl anna an tarna ceannar fórí le Kildare ach ar dachar dainge is an hógan go háir in a dúrach take seachar a Páirc. Ceathrú uair a Clay cata in san tarna tréimhse, der an clár scór go bhfuil cúlín idir na fórna agus cé go bhfuil Kerry in uachtar, níl siad go thomláin compórdaach fós. Ben Murphy. An a rúthraíon a bhríiste an lán chúlaí. Pasmachtaín Clíán. Darrow Keefanis. Peile. Lávan son álagan ag Calamór in air. Agus kicks eile agus tá McIntyre gur ben fearr céin na hógaig. Héna sé ag Peile. Anna felladorach an cool sin. Aus and down Tróna. Arn Trasnón ag Peile agus dhearan go bhaig sé éis an íanamh agus na súla dúnta fiú. Tá sé có cumasach. Héna seachtain is aige. Sé chúlín ríist idir na fórna. Agus an stad seo iarfa gúma cúlaach tá stála Kildare. Má hastíúthe fannacht in san cluiche Ceathrú Ceannais so. Pádraig Moynihan. Ciall O'Shea. Peile. Fóríl, séú counter stray Kerry. Bú riil is tócha. Nor ha go héimar eile dul I do bhábhar neamh. Sin kick amach a ríiste Calamór sin anna gleithreánach sa chúl de Kildare. Kick amach cheanna sticky chéil an ceansa Gary go dtí Calamóran. James Donnelly inis. Anna Creek fad sa céad cluiche going. Cool. Seach nóid an amcút of Gurta gatha clia, a thug an lá leotha. Tá leo. Leis Kildare agus Senan Murphy. Ag an deire se leh tucha utha an réiteoir a rá kick séir. Níl, tá sé rá kick taobhlína. Agus an dí eile inis ag Kildare ifir a hocht. Tá isteach ar a Páirc. Sinna Donncha Kinch. Agus sin stig in onad Evan Donnelly agus an sonar Ian Kerry. Rory O'Connell ó Naomh Senan a caithfí for Ficar has sé siúd stig in onad iver de. Stolam chat iver de Paddy Fitzgerald fágan na Páirc an son. Má sena hahra fósá dhéanamh an dá Ian agus golóir ahar dénta. Agus der an clog bhfuil dosaí nómad fágach tá sé chúlín idir na fórna sa Páirc Nowlan. Come on, Master Kerry, ach befrála ho cúlín na chomhile gáilt chun go mbeadh go thomláin compórteach. Leis Pádraig Moynihan. Feicála go más cluiche Tróna. Darrow Keefanis. Love an order fantáiste go Pádraig Moynihan. Tá réiteoir áfach nach bhúrdar aon fantáiste agus tá sé chun é stoppa agus an kick séir a hart do Kerry. Agus tá sé chun é hágan féin cúlbáire. Sna James Hoare for sé cúlín má sa chéad leach ó kick 15. Agus well tá seansan is aige an tarna cúlíne a dhéimsiú dó hain. Má go bhar céin no.
nóid díag fág sé chúlín idir na fórna má dhéin sé seo beag bóthar fadar na se Kildare. Far rangan í chúis James Hoare agus an ceann son a ríist Tarrant spot a dubhaga tarna chúlín go hain. Níos tágtí de chéirí 7 gúlín idir na fórna. Ahrúil an isir ar an Kildare tá ar an fad gailh sean seáil agus stáid se iver an aideag sin é Cíomhnaí Tráchtaire in onad iver a 11 taig Nowlan. An áir de hain siad sellh ar íist an son ag Kerry agus an captain Evan Peile. Peile ar íist. Brú an son ach ag an deire airíonn leis dul siar leis. Fuair an láidir ag Kerry len ceis fé Darragh O'Keefe. Pass sin, well, hí Cluiche an a bhá leis. Ag an deire ar an líne, stop ar an líne Kildare. Siúrtí Colm Móran. Is caiisiad brú chun tosig. 7 gúlín taobh hir agus sin na den nóid dernach na mar sin. Is beag roiint nóid am cúltamh gorta leis na hathar fada dénach. Is sin ráide Kerry agus táid seo fós compórta go maith. Lámh an ordaigh an réiteoir agus Cluiche an son, Harry Redmond stopathe agus sin go méid cárta eile chomá. Cárta buí an son agus é sin peachas súsas tóca ag iver cethir Isaac Brosnan. Nis seans eile ag Jack McCabe. Tráchtaire mar go raibh an chéad seans aige ón spot chéine ag leis. Scóraigh tastáil ó Kildare. 7 gúlín idir na fórna, 10 sin a leidú ordathe go maith ag McCabe agus Harran Trasnán an a scóir ar fad. Fearan ar nastí 6 gúlín. James Hoare leis a gicamach to Kerry. Díreach síos tríd an láir agus ann ag fannachtá an captain ar íist Evan Peile. Bogad chun ceann go marin is a Kerry. Peile Ceathrú an son ach ríis song sa drown. Brásásta agus during be héana hógaigh nó an bhag siad féin Cúlbára. Well, tá an Cúlbára gur teach chun tosaigh. Nadidir David am a breis a churn sé seo le cluiche mar féin am go me sé ann beag leanómad a mithe. Níls go an dógan a réitóir sin san áibh go háir nóir atá marthirí ar nós Peile a bheoh lán ábalta ar na cicin seo hógant. Rain cum a gá chúlín ag James Hoare go dtí seo, clár an 3 ceann dó hain. Sé seanna chleachta agus stad seo. Mionúr agus fear agus se an ceann 7 ceann ar fóríl ag Kerry. Agus an clogurrák bhfuil 7 nómad a gná am fanta. Kildare deithnas éigen tíanamh an son mar an clog ina chuine in áiríir agus stad seo. Go mrise bhí Kerry cúlín contasig ach 6 cúlín an bhearna tá atranis. Búte go maith an son ag Kerry agus Rory O'Connell. Is Tomás Kennedy. Evan Peile. Sin a bhábhar Kildare, ní raibh mór an ann, ní ach mis mór an. Ó an pas gan a bheith úntaach airíonn leo seileadh cumáid ag a deireadh tre cín Cíomhnaí. Nis cai Kildare ag an tíanamh
leis an ansaí seo agus in áiríar cúil hastííon agus stad seo in cluiche mar an clog ag breús ortha. Rob Murray. Se go gnis James Donnelly, ar nastí Murray, ní Murray. Joey Cunningham. Scuilte seach agus siúd an count son. Harran tras ná. Sár cúlín a ríiste Cunningham. Cúga count agus siúd tróna. Agus onadí eile ríiste Kildare Daniel Colbert Tráchtaire seach in onad Senan Murphy. Dá scór Dernach a Kildare. Agus, well, ní leatra cúlín. Kick him up Garrett come on to Patrick Moynihan. Love more time pillar and son of squealing a rate or less because Hernashi James Hoare. Tower they can fake a stick and son and rate tour. Kicks Eric Kildare. I guess Nyakamisha more on and son Chimera. Additional couple of moments. Chuck to Kildare. Evan Peile, Hogan Council, and Vogashid for McCabe. Vogashid and Derry Joey Cunningham. Shat, far cart. Cunningham Council Hogan took a dish and Bjarne Laidu bout one Ella. Derek O scoring cool. Karen Omid Gale Falka, August Joey Cunningham. Leshin Sheu Coolin a showed. August gone Atrinish a Kara Coolin. Lower arm fós a cléad a Kildare. Nis begun in the Nervish. The brat in Immer Kerry a couple of minutes and counts on Dara O'Keefe. Ceathrú Ishil Fad na Talún and Rachel Raw for Griff kicks there. Tile to get August Cashidal her Nash Quigga. August on a DL didn't make a Tráchtaire seach well ton. We're in Tavlina Gleharana Choma August on Chorish in Lasta. Mionúr Nualláin an Cluiche cíimiid inis cétá Tráchtaire seach agus ag fágand. Iver a naidíag Tráchtaire seach ar iarrainn Kerry. Sinné éana ó beaglaíoch ó chumann na Gaeltachta agus iver a fithe pábháilt ag fágand na Páirce. Tá sé sin fógra inis. Shan Hahra, I end of a Gwen Quillen, and Denver Macu, and Hahra, Jensen, and Kerry, and Quadi Shine Yellow, home to Stach. Like a start show, August and Cluggerog will shock no what August Craig, Katja, and Sub Hawalch, Tráchtaire for Clay, Mahimer, Akarish Cos Ura, August Obiocliach, Ungail, Takistacher, Irin Kerry, Shakung Rishted. Score test all dear can be the Huck Rue and counts so well, and Talo, Kirk and Kang, a Kildare, in Oak to reached. Good Arnasha Kerry. Osculty inish, better good chances are cool on past Dernick. Meher stray lava Saval to Colin Moore and Hernashty Moore. I guess Kildare chucked the tape so in for. Nish Daniel Colbert. Dakerty and Sonnig Alex Tillies Machdu, a Irene Leshigadera. A mish knock needs more Lefeshkins and good him. A couple of nominals that can pass Shin. Hernashla Kerry. Thomas Kennedy. Spásanish. Like Stephen Gannon. Osculty. Paddy Lane all Lurg. A Kegan Darren. Your Honic Shernash Quigga. Shanson and Kerry. Knockwilla Dod Ogand. Fos Kerricooly Natra. Raw Noman to Ganaam. Agus beg tree Karen a better make few nice moo. Down coach of Gertie Yaring Darren Himmer Agus and Rachel can Larry in the recent son. Agus an hens me Carter Bui Choma Thomas Kennedy. Carter Dove. Carter Dove. Masha Thomas Kennedy. To far Kerry Rahalinish. Debrahead and Fork. Agus mi vantash into Kerry. Kilin Shik Greek no she didn't clear like Cahar Diag against Stadsha. Agus Shinrud Nakrevuha. Tá an buntáiste Casar Nash better begun in of over Kildare her claw in the score. Folks, Kerricooly idir na fórna. Alex Tilly Kildare Fos Braham Cooley I'm sure. Bowie Lawler. The Rob Murray.
Cím Niall Cronin ar all an fell bhogaisteach agus coolla riil. Seo deisnis Colin Moore in a scuileisteach. He's finna bhana táisí de gur gáilse gan to Evan Peile ach ag Derek Hosantóirí Kerry a déanamh Dóhan an son. Teachtamach go fada le Evan Peile. An captain mar Keefa an Cluiche rugby agus well be cearcha me cart de sin. Réitor sásta elegant dómh agus dúireadh nó to open Beidir ach ní mis gribh cart ag tastáil an son. Evan Peile sínta gcónaí agus Cluiche tastáil ach sin last second in garacht den am goed of Gerten sa an Corha Reig beagnach le dul an orde and where he's fung an son Shelver Nash a Kerry and son Garrod Evans agus be cúig nómad am goed of Gerta Masha cúig nómad fák idir sin agus deir na himmerha Kerry inis le fúdar fuha Fósadal, Oscailtí, better goil chance, Moss, Feder and pass a heart attack, do, Deshan side, Kerry, Sar cool! Hello, de cool, well, Shin in it. Ruhart in Yates got denta, Derek Shees Street and Law, Coola Kerry, Agus an Law, Tuckalóhanis, Mar Darlene, Mirulton son. Fadna Parka, Tashlan son. Agus Kildare tríle siad scóirí am siúid hain. Ní hain bhaithagus stad seo. Lán Cooley, ifir trí seo. Ben Murphy, le Hurricane isteach. Deisir Dave Ele Kildare, Ceann son Hearn Trasnáin. Joey Cunningham. Ach an cool sin ag Ben Murphy. Hogan iad go compordach chun tosig boutáin eile. Go leis goil sé cúlín idir na fórna. Nómad go leid an amcút of Gerta Cata. In áirí an dá cúlatá feicó Kerry in County Paddy Lane go tríoch dúla seachadí cúngi an angig agus an Ceann sonnig Ben Murphy agus for na Páirc a taiislige beidir ar aus an down kick séir nó kick taobhlín ag Kildare. Catú creún hartómh hí ag tríd go dtí an fíor dhearann sa. Kildare na sé glóir cúlíd hain. Tá ag an feice go réitor tá kick séir tucha. Tá kick séir tuchan son. Nis an clog go bhfuil trí nómad fáca. Tá sé glóir córlón Davelín an tríála siad cool nó an dogus siad an coolín. Well, go bhfuil ná sé leis an coolín a hógant. Joey Cunningham. An a cléir fad immer ag well, ní bhaith a coolí aim sé leis an méad atá sa cór amach. Cunningham, Hearn Trasnáin. Tuchtú Ceannigh a siúd agus an bhearn ar neistí coolín. Cúig nómad am cút of Gerta bhí fógrathe. Leada sin díra catanis. James Hoare tugann chuid ama, gá chúlín a gan níos tuisce dar na hó. Ceann sa bhfuil se chu fada beidir is de hastóil cúig. Ag an deire, Shelvan son ag Kerry agus an rud is táchtaí nó Shelv tucha uhan son agus seo chuing Michael Chambers. Tá sé sin mí gleach a deir an réitor. Réitor can sin na gléichar náis agus tá mé cinnte go méid carta le a spáintan son go dtí Rory O'Connell is tólam a bhí ann. Carta buí ar a laid. Se carta buí an son. Agus well an clog goach sin rud is táchtaí de Kerry, nómad go le fácan son. Kick séir Joey Cunningham. Ach tá cúlín idir na fórna. Well, cai sé an ceann sa lascáil is seachtaí cearn óg fécin na fear le den ag an teangaháil ag an tíanamh leis. Ní dhéananig mar go bhfuil Cosantóirí Kerry láidir a ggóhan ann. Teachtamach an son tá Rory O'Connell nó Stephen Gannon. Tá sé sin tain séireach ar neistín cúlbára.
Cúlín idir na fórna. Kerry gan bheith go húnta ag an am céine tuige siad sin se leh tuú ríist agus Cailton son ag Kildare an captain Sheenton son Malíise an son go maith cheaping Evan Peile leagathe agus Evan Peile eile again agus an hans go méid cart eile chuoine go bhfuil Kerry le cehardíag Tomás Kennedy imethe ar cart a dubh muirinis chun tuile seach agus leirt Ritar chun leir leis an muir an daobh líne fécinn cad in léamh agus an tuiscint bhí go siúd ar chósaí agus se leróg sé le Evan Peile an son mar bhí sé sin begáin dain séireach agus be carta buige agus tá carta dearg mar gur fuic sé councils níos túisce agus tá sé siúd imethe den Páirc tá thora sin se tá sé imethe den Páirc má se an dá ar an cehardíag díá go cinnte ar Evan Peileach tám geall bheith catan sá cúd nómad a stig tar na meid immertáin elevator an sá I barcí Nowlan a cum na masan is go stáid se ar chéirí áit a fantamach a gluthe lech ceannis na hhéir an count a slána histeach go háling agus iad ag bog go má deisir Cúlín an son Craobh Evans ar fóríl agus tuchtú counter stray an réitor a chuntain chlár Chris Maguire ag fécintar an óradar ní mór an eile chiimiid an sá I barcí Nowlan gluthe a tháinig ina bheithaigh in Sathairn de le an dá chúl sin anna lúg fear fad a chéirí leis Rob Murray ag obair ó hús deirigh de Kildare anna credúnta dul chuige James Donnelly inis na cearta thart de Kildare iad ag tríd go dtí deir na himrithe ríist íor Garrón ag turlínta sig an son tras na chúla hain sé a Kerry a ríist an captain Míchéal Evan Peile agus an adóg dhearrig séitethe ag an réitor an sa Cúlín idir na fórna ag deir na himrithe Kerry níos fear ní léon ceis fé cluiche má tangamh an Sathairn tréimhse ach an dá chúl sin Peile leis a géad ceann tríocht amachchas amach agus an tarna ceann a ríist ag Ben Murphy heisiil sé an Páirc ar fád geall leis agus orchar isteach sa líontán na cúl a bhú na cluiche an áíir de chiúí an sod seánón. Is sin má se bheith go dul raicatí cluiche lechanis na hhéireann ar an scóirdearna go barcí Nowlan Kerry dó trídeag Kildare héindeag ó gádagus le Kerry. Felladóir se head deisian is ag Peile ar an tarna Cúlín á go halíonanta Tharn Ceannais gur sé héna cúga oscailtí os a chabharmachchan is Paddy Fitzgerald deisiige Kerry a chur an eis chun tosaigh sár Cúlín an son aige Tar Cuisleán an gríire beidir go oscailtí an son tá oscailtá deisian so ag Kildare sár cúla ag Harry Redmond doscail na siúr Dave eile Freigra ag Kerry agus an ceann agus déanta agus nasta go dtí Dara Hogan glúiseach mahansa deise Kerry Hogan isteach Tharn Ceannais anna glúiseach an son Paulo D agus deiseanis ag Kildare oscailtí tá seansan son ag ó D Tharn Ceannais anna Cúlín dígur sa bhar ceann son an ordas an éirigh Joey Cunningham sár Cúlín scór an cléigh Joey Cunningham Peile Ceathrú an son Love mór haimpeile ag fósadal léon go halíonanta Tharn Ceannais Peile a ríist Peile mar a bhí sé sár cúla ag Peile drí ar rás an down dómh tránóna se bheith Ben Murphy an count chuir síos a glúir Cúlín a héin an countsa Tharn spot a dómh agus tá rihan rás gan a bheith búta riomhacha Nis deisir scór an count on ibristeach ag Joey Cunningham Ceathrú Cúlín ag Cunningham tránóna Joey Cunningham scuilteteach agus siúd an count son Tharn Ceannais sár Cúlín a ríiste Cunningham oscailtí beidir bhfuil seans má as féidir an pass a harteach dó deisean so ag Kerry sár cúl a léad a cúl bhil sin inis